Адвокат Эмиль Курбидиновны санкедерсын малюмат сербеслигini соистимал еткенінде қабатладылар. Қырымлыларының имайджысыны ишгалжы акимиятның Қырым студенттеріні сефербер еткені ile бағлы язысы себебінден экстремизмнен көреш мерkezінің çalışanları tuttu. Телеграм-канал гизли olsa da метін müellifleri gizlide geledi. Büyük ihtimal Курбидинов Қырым татарларының esassız tutulması ve davalarının mahsus kurulğanı da yazıp adli tavsiyelerde bulunaydı. Böyle tavsiyeler sırasında Қырым студенттеріне ишгалжы арби бөлүклеріне ордуға чагырып муддетini узатмак ile баглы аризаларының yazылуы oldu. Ишгалжы кuvvetçilerinin fikrince bu malumat vatandaşlar tehlikesizligine zarar бере біле. Ну, это полнейшая чушь, по-другому я это назвать не могу. Действительно, я очень много в социальных сетях размещал и размещаю информацию, и буду размещать информацию по фактам нарушения прав граждан, и за это меня не могут привлекать к ответственности как адвоката. Эта информация является абсолютно достоверной, иначе я бы ее не размещал. Эмиль Курбидиновны 20 dakika sonra yiberdiler. Çünkü bu kabahatlar boyunca hapis cezası verilmey, ceza sonradan belgilenecek. Meraklısı şunda ki bağımsız advokatını işgalci polisler Ruslan Şambazov ve Roman Filatov tuttu. Olar birçok Kırım tatarını takip ve işkence etmekle meşhur. Grate matbuatının bildirgenine göre Kurbidinovны biri 23 yanvarda gizli şekilde çaqqanı sebebinden tuttular. Çaxov mektubunu Emine Bilalova yazdı. O Kırım ihanetçisi Aleksandr Talipovның Çaxov ağının idarəçisi ola. Sesli çatlardan birinde bu kadın Kırımlılarının Rusiyaga qarşı bakışlarına açıqlanıp, yanı sürgünlükten tehdit etdi. Вот гляжу на таких представителей своей национальности и потом реально понимаю, почему, извините, русские вот на нас такие обозленные. Потому что для татар делается все, да, а эти мрази неблагодарные. И мне очень стыдно за представителей моей национальности, что дайте только мне команду, извините, ФАС, я буду лично вторым Сталином для таких мразей, как они. И мне за это ничего не будет. Esassız dava boyunca mahkeme ne vakit olacağı açıklanmadı. Kırım Tatar advokatına 100.000 rublege kadar para cezası ve sözde memuri kabahat yapılgan tecizatlarının çekip alınıvı cezası verilebilir. Kurbidinovның fikrince ise bu tek bir manaçıktır. Эта ситуация связана с моей профессиональной деятельностью. Это не что иное, как очередная попытка оказания давления сотрудниками спецслужб на адвокатов в Крыму, в том числе и за те дела, которые находятся в производстве. Я прекрасно знаю вот конкретно это дело в отместку, за что было на меня возбуждено. Эмиль Курбидинов advokat ve korçalayıcı. O Kırım işgal etilgeninden sonra mahkemelerde Kırım Tatar siyasi mabuslarını korçalay ve Yarımada'da insan hakları bozgunluklarını anlatan. 2017 yılında onu içtimai ağlardaki yazıları sebebinden endi tutkan ediler. İşgalci kuvvetçiler Emilь Kurbidinovның meslektaşları Edem Similyaev, Aydar Azamatov, Lila Gemici, Nazim Şeyhmambetov ve Rustem Kamilevni de takip etti. Ukrayna deniz dronları regionda vaziyetini tamamıyla değiştirdi. Çünkü Rusya gemileri Kara Deniz'de artık sakin değil. Bu haqda Amerika Devlet Departamenti'nin temsilcisi Tunyev'in yok etilgen Sezar Kunikov Rus çıkarma gemisi ile bağlı vaziyetini izahatlaganda bildirdi. Onun fikrince Kara Deniz'de kuvvetler dengesini yanı kreatif ve teknologik keşfiyatlar yardımı ile Ukrayna değiştirdi. Aynı zamanda Amerika Birleşken Devletleri Prezidentinin tehlikesizlik sualleri boyunca mesleğatçısı Jake Sullivan bularga bakmadan Ukrayna'nın kongreste çalımsızlıklar sebebinden toxtatılgan Amerika'nın yardımına ihtiyacı olganını kaydetti. Я казав раніше, що Україна не збирається здаватися. Вони захищають свою країну і боротимуться усім, що мають. Їм допомагають інші держави. Вони також розвивають свій потенціал власними силами, маючи оборонну промисловість, що розвивається. Втім, є різниця між цим і тією американською підтримкою, яку вони мають отримати. Це залишається прогалиною, яку слід виправляти, щоб Україна досягла своїх цілей у цій війні.
Бuyuk чыгарма кемесі Цезарь Куниковға 14 февраль күні Алупка якынларында уджум етілді. Украина истихбарат хизметлерінің Групп 13 бірлігінің экипажсыз Магура қайықлары içinde арби мермилер олған гемиге салдырды. Гемиде 90 işgalci asker бар еді. Не қадарыны құртара білгенлеріні Русия Мудафа Назирлігі ачықламай. Украина истихбарат идаресінің рейсі Кырыло Будановның дегеніне көре işgalcilerінің арама құртарма операциялары муафақиятсыз oldu. Корабель віз вантаж з міста Новоросійська в місто Севастополь. Корабель був завантажений і на переході був знищений безпілотними апаратами. 5, якщо вас це цікавить. Buyuk çıkarma gemisi Цезарь Куников кеченлері ақиярда тамир етілгенінден соңра деңізге чықты. Анда оны 2022 сенесі Бердянск лиманындаки уджумлерден соңра тамирлей еділер. Геми онларжа арби зырықлы араба авиа бірқач табур аскер кечіре біледі. Украинаға ве Гүрджистанға қаршы женклерде иштирак етті. Рус аскерлеріне Сурияда ве Африкада силях кетірді. Бұл енді Украина аскерлерінің yok etken 4-cü Rus çıkarma gemisidir. Daha 5 denizlerde buluna. Umumen alganda Ukraina silahlı kuvvetleri Rusya Kara Deniz flotu gemilerinin 5'te birini yok etip oldu. Gemilerinin diğer büyük kısmı Novorossiysk limanlarına kaçtı. Böylece Odessa limanlarına nakliyat yolları açıldı. Kırım bu sadece harbi bazı değil de Rusya'ya şarap teslimatçısıdır. Bu hafta Amerikalı propagandacı Tucker Carlson elinde şarap şişesinin ayıttı. Rusya boyunca yani Moskva etrafı boyunca turnesinin 2. haftasında propagandacı Amerikalı seyircilerine Rusya'nın varlığını göstermeye tırışan. Carlson geçenlere Putin'in yapkan intervyusundan sonra Moskva metrosunun itişamını ve dükkanlarda bolluklarını göstergen reportajlar yapan. Wine. It's from Crimea, which not only has the warm water naval base, but also is the source of most of the grapes in this part of Russia for wine. Tucker Carlson şahsi leyhasının müellifidir. Anda Ukrayna hakkında Rus teşvikatçılarının ifadelerini tekrarlay, Rus hücumlarını aklay ve Rusya'nın Ukrayna'ga başlagan cenkinde Amerika Birleşken Devletlerini qabatlay. Propagandacının Moskvaga ziyaretini öğrengen sonra Kırım'nın işgalci hakimiyeti onu yarımadaga ekskursiyaga davet etti. Ama Carlson şimdilik bu davetke bir cevap vermedi. Tek içkide yapılgan Kırım şarabı haqda aytdı. Warm water naval base, but also